A od braće Rusa, to jest ruskog cara, prilikom posjete Rusiji, knjaz Nikola je dobio na poklon navodnu sablju srpskog kralja Milutina Nemanjića. Kralj Milutin je, uz ostalo, poznat po tome da je njegov 4. ili 5. brak bio sa vizantijskom princezom Simonidom, koja je u trenutku sklapanja braka imala 5 godina, dok je njemu bilo preko 40, valjda 46. Kako pišu neki listovi u Srbiji, on je čekao da njegova mlada supruga napuni 8 kako bi s njom stupio u seksualne odnose. Nikola je paradirao sa sabljom po povratku, smatrajući je dragocjenom i politički važnom. Toliko da je i po odlasku iz Crne Gore nakon Prvog svjetskog rata ponio sa sobom u Pariz i bila je položena na njegov odar. Poslije je se izgubio trag, da bi poslije Drugog svjetskog rata jedan kolekcionar ponudio Vojnom muzeju iz Beograda da je otkupi. Ekspertizu sablje i autentičnosti izvršili su stručnjaci Vojnog muzeja, profesori i akademici. Utvrdili su da natpis na sablji nije autentičan. Riječ o ruskoj ćirilici s kraja 17. ili početka 18. vijeka, a zna se da je kralj Milutin umro u 14. vijeku, 1321. godine. Nije bilo tragova brisanja teksta ispod ovog ruskog teksta, tako da je to bila riječ o tatarskoj konjičkoj sablji i Rusi su po svojoj prilici napravili falsifikat. Vojni muzej kao ozbiljna firma nije htio dati pare za neautentični komad gvožđa. Ulećela je firma iz Vranja, grada pobratima Cetinja, dala $5.000 za taj komad oružja i poklonila ga Cetinju. U muzeju je sablja stavljena u vitrinu sa svečanim oružjem i sa natpisom da je sablja kralja Milutina. Kako reče Radoslav Rotković, ova lažna sablja posjekla je Crnu Goru.